say be can say mo kire mo media no so a trust me and believe me. And na me ba be prove from the audio Amankado ebe boy concerning Kennedy. And the baba be see and tokwa as say ya creative between Osofu Owusu Bempah and Osofu Badu Kobi. Then when I prove you, then you got to know say appear biblical I have information. That particular guy called Afre Efro Poku Apostle Hookup. Me say why diabolic. That guy is a diabolic guy. Me na make it na munyina mu de moni behu na it is about time onyankropon ebe yi ne so nkrata awurade ebe ma na wie ya ba na wie yin po aba wie na awurade ebe ma nipa nyina hu nipa su ene nipa ban a woye diabolic. Me tie audio so no na brantie no eye afre Efropoku Sofu Apostle Hookup. O ka asem bi e wo audio nim. Me nsama wo kan nyane say me apia biblical won na de me call opambo ma me kodi sofu. Na wo de me call opambo ho kra no. Na o mo mpreso na nkofo se de bi mo mfa me nkona me nipa bone ni. Na opambo na mu kra no wo mpese me meba ho. Na me me nipa bone ni. To one na me call Sofu Ebeneza adakwa yadom. Kana de bisi hu. Wonim na guase. Opambo Ebeneza adakwa yadom entumi gina bontre enka ntem ni apia bi kase. Eye Canada na de me ba nchen. Nevertheless. Na say na tie me body tofa na me de awie ababensi Sofu Badu Kobi ene Sofu Owusu Bempah entokwa na omokonso. Na me ya asore e wo pati number 2 tie ni ye kumase e ho na me ya asore sei ene etie me ya asore e wo pati number 2 pati number 2 fatu 3 pacho e ho na me ya asore na Sofu amene ne koti asore ne ye fe ne Reverend Boachi Ansa Reverend Boachi Ansa ene yekokoya asore e wo pati number 2 enti yekoya asore bi we enipa ye nyaaye no e wo pati number 2 ena me de te asore ena me de te asore e wo pati number 2 enti ho na me ya asore ena wo pambo so e wo ahene makokobin na wo di free ahene makokobin e ko pati number 2 no e just 10 minutes drive 10 minutes cry e wa nti obi a wonim kumasi bia enim asema mekan pati number 2 to ahene makokobin is very close. First, the na bi mu fa form a free pati. Number 2, eba asole e was opambo Ebeneza adakwa yadomo. Prophet 1, the nation's prophet 1. Baby awobia me chiawo oluman. I believe say by the grace of God on here. Oya me former boss in na ntepen e wo asofudie adwumam. E ho na me ya asole na me nim opambo Ebeneza. Na ensem bi ekoso e wo media radio so efa opambo Ebeneza ho ena me de ma no ekoto mu bi ena me kan bi na me kan bi no am favor opambo Ebeneza adakwa iyado na one day me da ho ena wo soro eba me nten ena obeka kire me say sa papa no ameka setia no e wo me evangelism work no me nko hwe na kira kwan na me mpa na chewo say de me kan efa no bia no it is not good. Nti me nko hwe na kira kwan na me nko pa na cha enti anopa tu de ma me di wo pambo Ebeneza di ye na me di na chi na me kire wo enye de anopa tu na mo no nsiampo na me gira wo pambo Ebeneza sorry de sorry ya me pesti ya because me everybody me kasa pe I just obey. Everybody say ono na afre no na nkofo say onfiri nyame wo yesei and I'm so keke na oso be catch them say no go kakachem say opana chawo the okachiti evangelism ya Ebeneza adakwa yadom and evangelism those this
enti osoro ne me kasa ye pe na me ko we de kira kwan e wo peti bi free peti number 2 e ba ahene makokobin anopa tutu ene obi na de me ko opambo beneza ho na me ko opambo beneza ho no Canada na wonye sofo ho na woni ho man ko to Canada ho me ko to sofo bi ai fa ne sofo Michael me ko to sofo asare follow me 2 ye wo asare space and ye wo another asare omu 2 me ko to asofo 4 pe and asofo baako ono se fa David Ajay enti sofo Michael sofo asale for mienu and David Ajay asofo 4 pe na ko to ho e wo obi a wodi sofo ho sa abere bia no na wonye sofo den time ti weni asofo am ko to wo enti mi gina so da ne mu mfimfiri ho opambo no obaye oye asore saa no otene sa se abrante na wogina pole no mo mfere mame oye sofo onyankopon de asembia sabrante na no se omna me kan se me opambo ene ensore ma no. That is where I believe opambo Ebenezer, because and I don't make us no nyina ho ti mi kodru ho na opambo ti mi point say onyame de asembia sabrante na wogina ho na no mo mfere mda ampa me bedru ye o de mic share me nsem e ma me kan di o da me kan ye nyina pepepe enumu ana opambo that very day collection o mo gigi na so dem o nyina no opambo me pack ni nyina gu porte bag ni e no de tell me enti anya Canada na se e so me nsa de me ko opambo Ebenezer ho me ko opambo Ebenezer ho Canada na wonya sofo ho ma ma to ho na me nim ho ada ne wo tan ene ahoya ene ani bre ene wo seye bebrebe me ko opambo Ebenezer da ko ya da mo no Canada ma me to wo asore ho bi na woni ho. You are not part of the pastors. You came later to meet me there, but wo se wo na wo so me nsa ene me ko opambo na wo de me kokra no na yesi me fa me ko because me everybody nyame betua o ka o abrante wa semi a che abusuafo a mo frɛ me enura se nka me ntwa asem ne so me pa mo chomo fa nkyene na wan kasa utiri mu a eyiwa yibone mi tie odu ri kokosi ye no e wo party bi ho ma e wo se me yina no nti opambo Ebenezer me ko no no ewurade na de me ko ye enya Canada afropoku ko hwini sansani osofo wo fra ho sofo un ka no kure un ni no kure ma ho abushia Canada ka asem bi wa se me de asofo ko sofo apostle Sam Kranchi Ankra na me de akoboki na me de kwakwaji sika e wo sofo Kranchi Ankra we on wade a wo ye de se no wo ye o kan some critical confusion this one nya abotra woni sofo Kranchi Ankra ba kwa kontokwa if you say me mfa sofo bia nko sofo Kranchi Ankra ho da sabi ko disika me sofo Kranchi Ankra wo ye me spiritual father me nko sofo Kranchi Ankra ho kan chen say o ma me sika me kwa me disika say every pum ko to ne na ase wa bompa ya ma me nko ngo disika papa no wa ye bia ma me pen enne ye nyankopon ema metimi ko ba kakra no. I don't need to go and take money from Apostle Sam Kranchi Ankra. And the way first no ko be ye we say ko kan we say no na ma adwa ye me say ene e bia sofo Kranchi Ankra ne na di nkomo ene waka bi bia kire no na sabio ma no kopa na makoka se tia sofo Kranchi Ankra say ya no you say ya what ya me a che ene ewrade e yini sokata na me atwa de ka on bra wo bre say ya go trim ka hey say your boy trim ka san Canada wa your best what say man ka several times say Apostle Kranchi Ankra I am spiritual father what you what enti wo be boki ase ho say me de asofo nam sofo Kranchi Ankra ho nam de kopesika na le sofo Kranchi Ankra na so no e bank eho ye tuan gofo ka ho sabi on prebia sofo Kranchi Ankra na sofo me ka ho bi
Debi me kwasana no my father spiritual father. Wono na ye me spiritual father. Enti me kwa na me di envy pakoto na ase. Se na menya, se na menya rekoto na ase. Me kura bi okura me nkura na office kura. Wa pon aso na wo fi puppet so ne ba no a. Na me hia me kwam na me di envy pakoto na ase. Na me pum kotodwe na wa bomb pa ya ma me in front of the congregations. Won sorry many nyina anim. Enti me duru ma me ya champion, me duru ma biblical. I don't know more. Papa no me fans ana yo mo ya no. Me duru ma me papa kwantiaka, o si biblical. No ma frame. Na me papa kwantiaka wa frame. Ebi o ma nipa doma twasi asofo twasi a. O be ma me fans biblical come my son come. No akatse me say God said I'm your father. And I say yes papa. I'm a son under you. So for Krantian Krantimi mfra so for Krantian Kra odi tama be fra wo Kennedy. Enti we eyeki or be ka sama be se papa na no. Enti se wo anya abotre na wo ahunu ni key ni nkwase adwuma wo ye no a. Baka kaka se tia so for Krantian Kra. Se sabi wo so for Krantian Kra na be se wakofra Kennedy aka nsama kire. Ara na wo yesa. Wuti wiase wo se wo ba se nipa e de akopɛ ani mfenim Canada hwe wabra boye wate no wapem anya me na mapem me abuto yese mu de bo be ye de be ma beka se na me ye da bi o enya kwa champagne ti se wo Canada afepo wa ya afi de wa ya wa fere wa ya fere ena wo nyame e chia wo ka ni guasia fo edi guasia kwaba me see audios any videos eguya we dey consume na jimi bra puputu bra me go ni masepeto I will expose you to your nonsense degree uko boss of Krantian na uko won fele te bia wo create problem he I mean catch abusu I catch them entokwa e create between Owusu Bempah and then Badu Kobi me say me say if we can't and to quite question me say sofo Badu Kobi and some of the kind me say Canada the catcher so me kasa me say so be say free me ho Canada wo be say free me ho o mo pe me support say nka me ba bedinam abedi sofo Owusu Bempah and my man chance ni make disclaimer bi wa ha me pacho mo send videos ebre me say me nkai tete nsam bi a between me so Owusu Bempah me pacho mo jaye me see ewade say be me ne nko me ndi na tem bi ni nyame aka kire me no eno na me tie nya de wo be ka kire me pacho with all due respect I respect each and everyone but me ne so Owusu Bempah enkonto kwane enkonto kwachina me ndi na tem he so Owusu Bempah what way be bush yanka be pro and go from bush man come so come ni je ho Apostle Dr. Owusu Bempah baby a wo bia wonyame asomdwinka Christ asomdwinka what to say appear biblical mark my words I mean my words and my words is my words I will never insult you and fight you again say empo e ba be drum pompon so bi say ne e call so no we part of it ya ye be hu de be ye and go for bi hu ye me hian kasa minim pefe say Deborah onko asole e wo asole dem I know enti say wo kura mpo e na wo bo pa ana wo ye de obeye e ma ye de me fa sa kwan so a wan na de Deborah brew Bible says in tuduane de beba na emum de onam no so ma sin tuduane ba ye no wondue kana di me ma due wo ye nipa bonini me say wo ye ya no mo pese ka me matinsim nti gagaga mustati say wo mo say ai wona di view wona ma eduba chi sending me ayi obi nakedness e ma me de beto abonte no na nka me jimi aye me de me te ya nti na nka first no sa me te say Owusu Bempah ka case no ma start na me dinatem mi si mi dinatem bi mu nde mi dinatem bi mu tira opa mo kwahyepo
pa mo nkwase po mo pa mo nkwase po adai mo ya ma be provoke me and so for hey me say mo nya video na mo send ma me sre mo me pa mo nyina ma se mo bia send video bia so be provoke me emfa also for Owusu Bempah when ya me na nim ya kasa o me say emfa when me busu ya nka me pe asem ba to bo ase asem na aba ye de ni asem na nya ba wi kanene na kokoa no wom ene ye na hit na me diamika ka wo mo be ye o mo be ka say edu ba chi e na so for Owusu Bempah ma ye send video na de na nka makotie so for Owusu Bempah so etwam da bi o ye ma ye nyini ba o ye ma e nyini ba etwam ni wo bi ka aka wo kana di na ka kire wo ye ni papanfo me sin tokwa e kreti bai wa na wo de nsama hyehyɛ sof Badu Kobi ano ama na be gyina ba ye de obeye ye no Baba Kobi ni sɛ woni die mu ani ahobrase yakwa so saa guy no obewo wotiko wonim sɛ wonim pefe sɛ tokwa e bi ka ba first sof Badu Kobi with all due respect olman wonim sɛ apia biblika me pewasa wonim sɛ tie ni yo abusia wonti asem ni yire se ukotie audio na karadi edema amanka do bebo ye na baby won ma kanadi ka se an wo ko fresh of Owusu Bempah na me apia me frɛ wo no kanadi ni ka kire ni se so for Owusu Bempah ne me makasa na so for Owusu Bempah ka kire me apia se e yo no kanadi de ema oba no ebre no enti sofu Owusu Bempah efre krobia atusu bi ana sofu Owusu Bempah ka kire ne se apia biblika me mfre no mi hu no ti sa apia be kasa asem na oboa abusia mu nyina amane mete ha da bia me nkasa sofu Owusu Bempah be ne kasa he mi ye abusia da bia me nka wa ha se sofu Owusu Bempah on mfre me on second dia akofre sofu Owusu Bempah etika we ko no be se mabufuo no na nka be ba na be di sofu Owusu Bempah temo a me wa fa video no mo dia send sofu Owusu Bempah wa ka kire se apie di watem da bia me tia me kam sofu Owusu Bempah on frɛ me nko gi sika mfini ho eno kura na minim na me kan wa asem no no kura na minim na me ka sofu Owusu Bempah ma me teku o ma me sempoa o ma me kapre na mum dia minim na me ka enai kanadi nuana num ton wose wo ko fresh sofu Owusu Bempah so na num ton wose wo ko fresh sofu Owusu Bempah e ma sofu Owusu Bempah fresh krobia eto so na krobia to so bi e no ko boss sofu Owusu Bempah ki ko da no papa Owusu Bempah munya careful that guy called Afrepuku munya careful why diabolic on wari awayem o say apia aka kire me say wo sofu Owusu Bempah woni na di nkomo na waka kire ne say wonu kanadi ne na de oba no eba wo sofu Owusu Bempah eho e ma mo de setting up na sofu Owusu Bempah so man no crash oboa apia kasa oboa na apia ni hu no me ne nkasa me mfrɛ no eno na sofu Owusu Bempah kan ye no we right. If you say no crosser me also for Owusu Bempah on frame me. Oni me kasai. Me ni nkosia. Meti aha da bia me ka me so for Owusu Bempah me hu no. Enti mu ana mo say so for Owusu Bempah bre me sika enti na me ka bi mano no. Ene Afrepoku kwase ampa ni jimifo no. Wono ankasa e de no kora na batla bonten. Oni me say wo be ka de egu apia di mas. But what they asamiti if you na ye no kure say me nu so for Owusu Bempah enkasai me ni nkosi ai me ni nkomo na emum asam no kure me nim e na me ka that's all me ti ya no me di me bro nya wesi o enru abusuafo bi sende me kakra e da me botom
aja makoto me drink eja me ni me ma ye di eburu nyame me nya bi ma ni muruso enye social media na beto ayam piase me nya ma na buruso me nya bi ma ni muruso obi wo me mobo na obi kai me no se apia biblika na me ma ni taku simpoa won fa nkoto nsuo num eburu nya ya bese meje enye wuti mi no kwase akeka na okeka se apia ti social media sense sika no na ye you da bi enko ba bia amanka no na wo de audio koma no se o mebo no o wie ye no wo di momo lie ato wo ti US o what you funumpa bosomi so yetua deka eso no kwa wodi momo la ya to no ma ogizi kasha na aimumu na apia bibili ka se me video na so me ka se obi mfa kakra metu na me a ma ye bone ne bone ya ba ye no ene de Osi he said and Nana Brown want to Owusu Bempah house to remove his name, and it is true. You once said it. I said, yeah. Ama say, he said you and Nana Brown went to Owusu Bempah. Mami, and we came. Tamwa and to quite start Nana Brown and it's of Owusu Bempah now. And Nana Brown, I catch him say, so for Owusu Bempah in papa. Nana Brown it to me for coming so for Owusu Bempah coming in Shada. I don't know, I come a long time as some and then until I could remember kind, said Nana Brown, so and a mamma's house of Owusu Bempah because I didn't come. I am a question so, and only a so for Owusu Bempah to me can't was and correct. Now the Canadian can say, and you know, correct a bootrim cat, and what go beat so for Owusu Bempah. And it's Owusu Bempah when you're careful. Now where I make catch me papa, so for him and Badu Kobi. Oh no mind. You see penny tufu, na akurasu tufu. So for Owusu Bempah, mean time. Who's so mean time. And I'm Owusu Bempah so, and I'm me no so for Badu Kobi ebesia wabra. Oh no me papa with all due respect. And ma will be anya yodium. And penifo se praye we ba ko na ebu wo kabo mu a emu edifo ne bebrebe mu kremu se we se mi na me yeye me pa cha mo na mo yeye ana nyame na yeye we ni no kra na me kan na me ho aye hinu eye mo na mo yeye ana nyame na yeye eye wura do mama me be se enkom se wo be wini obi a wo social media so wo tie bibia nim say me apia me be say nkom say John Dramani Mahama ene be wini election amanfo kura twabo me e wo me video ase say we shall see o be di matem ana me ka tell say na brade yi a kire me ye wura John Dramani Mahama woni be wini me ba ye mabaka sa na me ye eh wo nyame ya ade na me be je ni munyama fa adai hulumai want to say, and my Kennedy knew your job. Aqua was ever catching to quite a tones of Owusu Bempah. Kennedy was a diabolic guy. Meaning, say Canadian a war what you call Papa Kobi. Monsieur Sabran 10 years. We ni perform ni patent time, ni pejin time. Namundi muno. On one day, catching time to call you. I'm a baby, I'm a massacre. Munka won't say. So for Badu Kobi, so for Owusu Bempah. Munka won't say, the same Canady, and a very record also for Owusu Bempah, a commercial for Badu Kobi, a man to quite Simon Tem. Munka won't say. Say, and to quite a base say, no, so for Badu Kobi. Me, Obapia, me catch us, Papa would differ. Pain without it to whatever. Ulumai, me catch no pain, so we differ. When I make come, I say, you Owusu Bempah miska. Me, Okoba miska way. Me catch pain, so we differ. Shall fight here, who to buy, will be set up, and you walk, and I will have many papa when you're she. When you're in a year. Now, what I'm so, and a year. Ghana, you know him say, or bread, ever you were John Dramani Mahama. Ghana, you know him. Ghana, you know, say, we are NDC prophet. Obi animo. Nemo no. And by the force, Tikro, and Quadina.
ene wonko awa ho den we bon empire we sise we ena nyame kabo mu wo soro na ye momfa ni monyam nyame o mesram papa Ghana difo munya ise we simi na me ye we simi na me ye me na me ye aduma ni na wo na ye aduma bai aduma bai na we ye ai ayana me yam kura hye mama mo amobe dia bo se me na me ye wo ye de ba de Chedi ampo nyankopon be se yadom na namuso ye papa mo fa ni mo nyam nyina ma awurade nyankopon na ho tete ho no mo fa wate mo fa nyankopon ni mo nyam ma no na ho tete ho kakra no mo fa na munya se we se me na be se kom we me se me na me ye we se me na me ye same je bi fi kokoko da ase e wo so fo Owusu Bempah so dem no enka mo nyina akra no mo nka unu se say ya wo so dem na same jamfi ba ye say ya opambo so dem na same jamfi ko ye say ya fere say nation prophet Isaac Owusu Bempah so dem and same jamfi ko ya the same God nyame kro no o ma yen fa ni animonyam nyina ma awurade Olumai, I know you. Mr. Papa Kobi, would you be able to say? Me share video na I'm Canada. And I push Papa Yaman, yes, I did. Canada. Papa, Canada, what over course I do one ba. Ay, Olumai, Kaitetino. And then me appear biblical, me will be my budget Santa Quanaco. Now, me cry me, yes, I am as many pew. It's a so for to kwa me jekun ye no de kosi mi sai e wie ye munyina mo ye kata ne bom ni ked sa gu mani mu ase ma afre proku kwase abadi ni yawo okofa ntokwa de ba ye no enam ne so asa ma ye bom mi ni ked mi na me beje ntokwa de kuma no ye be bom mi ni ked be to abonte gu mi hu fi fasia fi ye ntia so mi there is no way I'm going to fight for anybody you ntia ne mo ma so fo nketwa no on say so fo Owusu Bempah so wo de beba ho ti Owusu Kobi Olumai woni mse dem sitie me pawase me don na de odo no na wo ka wase en fast ma me kan se be you en preduasa me manya tam ni nton da bi me respecto bo mi mo asema na emumu no video na wo ye papa en kakakra wo ho video na wo ye no e to chema kakra o kasa ye mu se me na me ko asante beji me na me ko ye adwuma nyina me na me yesi papa da be na wo sate kasa ansensem sei me hwe video se na ho ye mmanwa na jabi ne so fo Badu Kobi na kasa no AYÄKA di na kasa no papa Kobi ntumi kasa ansensem we mama yemfa obuo ni ani die mi ni ani mamu ntietie sa akwa bayibo nsam no papa Kobi kana di kuro ya no a wono wo te kono no abasa ko fresh of Owusu Bempah aka bi before fresh of Owusu Bempah na me ka kira wo me dwumadi a wo dia no wo wi a no wasa agbata tie se oba be siesie mu ntam wo ye wicked guy wo no de mo ba ko sa de mo ba o papa mo nya careful but oba like video no but love no so share the video and invite like the video be pacho Facebook for na ka o se me nkan che me viewers say o mo ba o mo like video no na o mo love no so na en sustain me videos na o mo tumi be me stars ni so entum ma me papa chow yama me why na wo ma wo de love no so keke fa se me love no so na like video na share na invite abusunya itibi de me ka che papa Kobi etokwa ba na magie ginam na apia makokon na ye bomidin apia de wanyo apia na ekete problem na enso so on se bi ni ho so on se mi ni ho na me kron min koma sofu bia da na Yesu aba ni mo asable ba de credit da no me aba be ka me de eno ano no na wi
kokoma mo ye kwesi sai enim guasia na kwasi ampani ni we sei ke kam tribo mu mamu di gu mi mon hwe Canada ni ye me se sofo Badu Kobi eno a me share wo video no na me se enye wo na wo kasa no eye Canada na e kasa no papa ana motra ma kwasi ampani we sei manipulate mu because no waka kire me an na Badu Kobi papa Kobi na wono no wo hye nkom ma NBC saa no sese sofo Owusu Bempah e beje papa Kobi ani munyam nti papa Kobi mo tra ho ama sofo Owusu Bempah beje mo ni munyam o ka kire me o ka kire me I have all the recordings here o ka kire me apia biblika munsha abrante e fa ni Canada afrepoku no munsha ni ye obe provoke mia say cabinet of Owusu Bempah be kontakwa on say e ba ye wonu kuru ya ne wonu to na mutu say ko fresh of Owusu Bempah wonu so na mama caption e ti aso of Owusu Bempah no e so sa ko fresh of Owusu Bempah e ma so of Owusu Bempah frɛ krobia e to so wonu kasa na e conference o e frɛ krobia to so bi ene ye ko boss of Owusu Bempah ki say apia sisi thinking say obu free say me so of Owusu Bempah ko hia amana ma sika say me meka bi ma no me ti hai nyame na hweme nyame ne me boafo enye so of Owusu Bempah na hweme ene obi apia o ti kiss nko a so for apia good morning fine morning about Stephen Owusu what to say mun shesa brand for the Canada afrepoku no mun careful me say like the video na share video no na yanko yani Canada afrepoku we diabolic nyame ba chia de ka poso we ku ni mu ase me say o twade aboya popo say won bie na ne so e ma mu hu ni pa ban ni pa su a wo ye e wade mie mani ma mu hu mu ya diifo mu hu ade na ka we nyame na ka be ka kire mu e wo say ka mu amu body hompaye na mu hu ni pa su ni pa ba ya wo ye ni pa bonefo wo ye ni pa tetimu wo no aba ba tetimu mu na wo no asa ba say wo ba be siesia ma mo so Badu Kobi won ka hwe kura kai time a Canada e ko record so for Owusu Bempah de brewo ai ko fa ntokwa kase ba ye a enum e ma me so me benya problem fi say na me do nti me be ko bia ma ene bi ni ho Canada one thing sim na ko ai na Canada one thing sim na ku bi ma so was le papa no say e ho ko asore ada na Canada thing sim e ma ku bi ntawachi so wo ta kire o wa ye wo hunta di akire wo wati ko mo be keka nsem wo sewa bufuo wo piapian wo de nsem wura wakomam wo ye bayibonsam Canada wo ye bayibonsam na se man hwede yi na man hwe sa akwa ni ya mo be ba mo so no na makwa ma enyamdwuma ese Papa Kobi di metuma ka kire wa no Canada ni ye me se me ofre me ka bibia ate dem and am catch and say no baby kura me catch and say osofo Owusu Bempah me mfanten me na me catch and say me mfanten say ekudu say osofo Owusu Bempah enim de to me ho bia we part of it ya emra wo ho emra no ni bedi na se me ba bontre pass me didi na tem say aboa pass ya bia mbia tie ebi nsi bia da men fight ni bia da na no mpo no se ebe to manim se so for Owusu Bempah ye part of it ya minim dia meye na me na asam ya me dia ha minim dia meye na so for Owusu Bempah nim debola ha na debola come so for Owusu Bempah so mo so for Owusu Bempah e na ball pa e ma ye me sa ho na dia baba wa no come so for Owusu Bempah e ho na asam no wo me nya pass ya panyi na mtia me ye bagremba ma me wo me nufuo nyansa ne adwene wo mitim Canada yi wonu Canada ya Canada yi ene ko record so for Owusu Bempah ene wo de kokoma papa Kobi ene ko fa wo ntokwa ni nyina ba ye ene yi wonu a wo se wo so for Badu Kobi atiko se wo metoto ija asam we ya eba so sese ya so for Badu Kobi ebe tu gai me se papa Kobi odifo ensem na wo ka no me na me papa no me na me se no me na me spiritual father no me se ha odifo
onyame na afa mu nyina mo so ahye nkom na na ba ko bezo okere mu ani munyam ene se ka me so apia so me se nkom ni bi o ka me ba ka me so be si bu se me na me de do mama bet e ba power wudim da lesson si amede sumaye e me de kokoma ye wura do mama me sumaye through with all humility bomi mu ase masofo mpadifo a onyame yi kire me frɛ wom e ka kire wom se wom na be papa no nti wom mfa yi kire na menya no enkokoma no ampa wom de kokoma no mabegyina no mabeto abetoto ayampia be yakaka bakaka bezem enye ma ho den mitimi kwaje ni munyam ne mfa ni munyam nka awrade din so de okan na bam sha me na me kwa sante ready me na me ye me ankasa kura no papa Kobi and be say 4 days or 5 days me ne kasai me se Kobi kasai me ka kire no say papa minim say na wo friend say kumase wo se sa we na hu ye na say papa I don't know say oba me yedifo kumase aduma akoye no kumase nyina no I know wo ye shock I wo fo no so na say papa minim pa say na wo kumase Ade yebra do mama nti onim se papa Kobi uko kumase kokoye aduma ma sa uko nyina we ya we nti wa meka we na aye den sami jamfi wone sofu Badu wone sofu Owusu Bempah eye friend eye close and this if obi a obabi a na asore sami jamfi mi de minim se sami jamfi o ma sofu Badu Kobi wa asore woda babrim se sami jamfi no okosofu Owusu Bempah o ekosra no okofie nyina meti ya minim information bia ekoso sami jamfi ko hoda bia okosofu Owusu Bempah hoda bia enti se wa ba ye na o so obekosofu Owusu Bempah kwa da ase a wo hawre de ehin wo hawre de ehin e ho no wo kwa asore e ho no wo gidie Owusu Bempah no wo ni mu gidie eye wo sofu Owusu Bempah hoda bia woko mate kwaku pepra mbato na me nkasa o back door metro be maso what is here eye ono sami jamfi ho no okosofu Owusu Bempah enti wo ko daase no no ko daase ana sami jamfi wo ye wura do mama sami jamfi wo ye wura do mama sami jamfi no se wo hunu se papa ka se NPP for be poto ampa o ma poto de ono susu kan ye no sami jamfi o no ho no ko Owusu Bempah da sami jamfi ko sami jamfi se eni ya se papa kan na be mu a obekọ asore agbakoda nyame ase akwakoda nyame ase enye yewura do mama ne koye enye yewura ese edukatia ne koye enye obi a eye sami jamfi no na wono no Owusu Bempah edi nsawoso ene wakọ wo amutinte mo hawo ne de en ene obi a tira ba David na you say they can go anywhere yes this is sami jamfi so no baba dase ho no a obi susu a wono so ba wo so fu Badu Kobi wono so me dase wo ho de wono susu ko yehu ye apia stadium wanko opambo awa apia stadium no no ne gidie wo opambo mu enti apia stadium ko media opambo ho TV so e no kokko dase enti apia stadium kokko dase na Owusu Bempah so asore se adenti apia stadium ameda me mase e wo meme Owusu Bempah maso dem na wo ko opambo ho ehini ye kasa asem we ahini ye kasa asem we ni no kure na me ka mo se apia menya no we ni no kure na me ka kire mo a mo se nye apia menye se mudi Canada ati a ho Canada obeki kamuti ahwehwim se ya se mudi sa akwa Canada nati a obeki kamuti abobom se ya no ono asa ase kire se obesiesie mu ntam saa nti okọ ha akọ gisika wa ha oba ha oba gisika wa ha adwuma ho ya no onya adwuma onko wo ma wo no wo mpam o kreti confusion no de akopesika nti obeje Owusu Bempah ho no obeje wo Badu Kobi ho oruma me do wo me pa wasem na me ka kire wo hwe sa akwa ni ye papa Sheriye Canada Afrepoku Sheriye mumpanifo amone nam yewrasi opi Kofi Boache me do me pawasem yewrasi opi Kofi Boache bia na wura fimi cantonment me ne sofu Badu Kobi ba wo ofie anadwo bi ye ba wo sa 3 times me ne sofu Badu Kobi e bia na wura na afie me pawasem papa di enti e ba ho ne me ntumi meka na wa ha but me pese me ma wo kai say sofu Badu Kobi ba wo anadwo to aso ba mi ansa bi no na me ka ho bi me ne nya ne fa ka ne ba ye e wo fie ho me ne nya ne ba ye ene na me ka sa se wo me nka da e wo ba bi ada ene na me ka me respect opa me bu me do wonim say si obi Kofi Boache wonim say me bompa ma me
apia biblika me bompa yo me te say se wo kumase ya na wontumi yi me bompa ya ma wo say Awurade enhwe wo so mo ho ban wo ma de wo ye bia enye totin dunya me pen enyo akwa na ye fe ne Canada na wo ben mo munye careful e wo na ho sa akwa ye fe ne Canada munye very careful e wo na ho mun study ye pa munye careful where snake where diabolic me na me catch them so make biano mo fo mo ni to fom where seriously diabolic mun hwe ne ye me be catch them on mine any my viewers me be catch them say Canada woni Owusu Bempah kasa and then you know what to no mutu say won wa fa fo fresh of Owusu Bempah ama so Owusu Bempah so frɛ krobia eto so bi no mo ya 3-way call no mo kasa ni nya say ko di apia biblika won konkonsa won no kasa ko ga ya duma no wie no won no kasa sa be kana bontene indika we ene kane no a na ka be buafu na makɔ soja akosi so Owusu Bempah so na me ne kontokwa saa no woye e bia no wapusi so Badu Kobi ama no aya sa ene so Owusu Bempah sa be kontokwa so Badu Kobi se bitel ayi video ya ode ba ya enka ye we ye fe indirect attack indirectly so for bia won ja no say won say e de on shut up. How can we say that, Papa? How can you say that? On my want is how want is akura woni manyamu a wafa woni manyamu a wokrom yarum and trauma Canada kwasi ampani we am control mo woni manyamu no a woni kuta no and tofom Papa Kobi odifo yi ma no Badu Kobi me apia biblika obi anji wundi wa Ghana ha me nkwa me jiwudi ase enkom se bia no a wo sha me a amam wo ka kire me say the year 2002 about 2003 and I catch him say maybe su cast me nyina bam me trust me to come to the rough asambia o catch me bia bam but for the fact say was me come na bam no and say we yam funso a me mfo wo funso so dabi me to come say di pa me to come say di fi say o catch me nyina abam todo na asemo ye a ekoso ide papa wodi fo me tie wo audio na wo de ba ye no video na wo ye na wo de beto abonte na we indirectly attack on so Owusu Bempah wo de mun tie Canada na why mun di Canada na chi I don't want to say camera on so water chiri on say amanka do no suma no e ma wo de audio so begu abonte I don't want to say so camera nsi nanim na wiase nyina mun nipa shuri nipa ban wo ye obese chiri saa no wo ye mumu se bo monko no no se chiri wo ye nipa bone for rough ti bo de mumfa ma adwene makwase ampani ni we sei moni mo nyamba tofom ada sami je via kwa na sori dem akwade nyame ase a eno eye bone aye na ye nyina ye ni Ghana ha na so Owusu Bempah ka se NDC fo ni be win ye ni Ghana sami je fi akwade nyame ase ho no obi fufuro so oro so ye NDC ni a oro so ba wo so wasori no so me de nyame ase apia stadium o fa ka okoye ye nyina hwe bi wo pambo TV so wo koye wa hye fitaa wa tutu ntuma fitaa gu so wa du wo pambo mu na woni gidie nyina wo wo pambo mu ena wo no apia stadium so gidie wo ena so akoda wo pambo apia stadium wo ko so Owusu Bempah wo debi ti apia stadium so adu opambo wo so opam asoma kan na bemu me se praye wi ba ko na ebu wo ka bom a emu enye sofo ba ko pe na ye adwuma no wo soro kasai na wonyame na mo asofo ne so na wo ye adwuma no na wo de ye wadwuma doma ma ba tini John Dramani Mahama enye obi na de ne ba ye wonyame bre na esoye wonyame de ko sie wo se ye nyankopon aya wadi ye kosi ansana wayi yana shire wadi ye kosia wadi tene yen ada yala mu refi sa nyona na
wodi ye kosia odana huadi chire yen ebasa ye ko manu wodi ye di na hwe no wono na woni mia oye se ano do soa wodi ye kosie se ani do soa aya wodi ye kosie ebasa ye ko manu wodi ye di na hwe no wono na woni mia oye ye nyanko bon aya wodi ye kosi asama meto anima meto awosekura gumi ansa na wodi ye na dechre hwe wodi ye kosia wodi tini yan wodi yan kosia odani wodi chile yan ebasa ye ko man yedi na chen wono na woni mia oh yeah se ano doswa aya wodi ye kosie se ni doswa wodi ye kosie ebasa ye ko manu wodi yedi na chen wono na woni mia oh yeah onyame na de dwoma ma kokko sie ye na osefo ni hwade adie wei na ye mistake adie wei na ye mistake adie wei enti ye na dwoma ma emfie nwotwe a watena kire no wonim ba bi obefa onyame na de ne ba ye o enye mo asofo na mo de ne ba ye o munsusu nya ni monyam ne mfa mumfa ni monyam manya kopon se onyame a wosiesie dwoma ni mahama ena momo so de ne ba ye ewurade mumfa ni monyam ma ewurade wate mesre mo pa Ghana difo we si me ena me dwoma ma ba ye we si me ena me dwoma obia no wode ne ba ye obia mfa dwoma ni mahama ma wonyi nyame wate ni katem brain nye brain fa mamu ko nyame ni monyam en monyam kasa fo ewurade ni din so ko siesie ye wadon dramani mahama na afi wode na base o meto ne dwumadie so na wo no nyame no ano ebi ekina sei me ye fasting kase pa de ma John dramani mahama pe wo nyame ade bi a waka kire me ene de o ma mahunu ehun fasting ekina eye ne krada Saturday me de ye fu beto aye fasting abompaye empaye brane e de ma John dramani mahama so wo nyame mo ne ho ban konkora no ekopim on the 7th of January obeso in and you may be coso, and you may be coso, and your couple be in Tassabakum, you mean, and yet nipa. And yet, me the young number 2, and your bompire, and your major Dramani Mahama. So when you mean one hope by one crown, and a different fibum, and did news you know, all corner on the Benara, because a nibi call round, yeah, when you had a tunnel. And no, Namon shall say, when you never bought a hope by, not obetima swear in, Namunya say, Mukiremi. Say, and I mean, I'm dene buy and I mean, I'm ye, and I mean, I'm ye, we ye, dear bad, dear, and we ye. Sabium previous, Mom Cassan, and your hand time cassa. When I'm can confess the moon free. So when I wear there is a 1 or 2 maybe now what you can was. And I mean, I hear the other was sure, and I'm very young man with William Punami. And we are to say the prophet is of so there is no fight. Now when I made back Kwame and it Nana Crobias. Kwame and Crobia. And Penny say Ubi fum Kuma Ubi fuminga. I the papa Badu Kobi I am from so if you are a Casabimu uncle ye. And I don't say Kosu Jabu. Never try social media, never cast soft Badu Kobi, me to me, kete. Hey, no more, I didn't know my son. Hey, Pamiam Munya, sir, Mamma sank of fatty, Sanya, Maniamana Moya, a coffin to quatit, a buy and answer baby. Pamia Munya Sadian, and Kaway by ye. Kaya Futu, and I saw the man. Yamuba, ye only crabia be, adding to quatin to Timunaba.
Hey, Kwame am wodi asofo achi ache. Me hu na ye ready presenter na onye sofo. Kire ya se na sofo ye fe Owusu Bempah e be ball sofo. Ye be ball sofo nyame ni tua o. Kwame. Munya careful. Na no be ka kire me se mu asofo nketoa no. Mu na mo de trouble ne ba. Na mo de trouble ne ba. Obi fun kuma, obi mfun da. Enya no kura ampa. Me papa, Badu Kobi wan kasa ye wo baabi. Eno me kura me amte maka, makonda mu no se ampa me papa no baabi wo ma wan kasa ye. Na wo kwa me amde mo be ye Yesu ma anya ade. Krobia wo ya bofra wo. Wo sa krobia no. Krobia munya sanke kagumu no. Mo na wasa mojojo papa na koma. Hilda ti ma sama make ni ye na beti ase. Me say sofu Badu Kobi. Baabi wo ma wankasa yi. Ba wi ase obi fum kuma obi mfum nga. Ghana obi anim sofu Owusu Bempah. Obi anim di otumi ye. Obi anim ne nkomse se de ne nkomse sitie. Da bia me betra me ka. Me se sofu Owusu Bempah me ne wo differences nya na me ka se sofu Owusu Bempah ofri nyame. Se nyame me mahu ni paban, mahu ne spiritual form nyame mahu. Ofri nyame. Mu spiritual form wa atali fita yo ni bi. Atali fita. Efi bi anim ofri nyame. Ebi mu a yehu omo yetimi hu asofo ni bi o. Yehu omo ni papa yin se omo sitie. E wo sunsun bi ase. But me upon to kwa na me ne kunya da bi na me ka se ofri nyame. Na eni me bi na eja we ase dia obi a won enso. Ni me bi na enkoyi, but the man has a genuine oil. Kwame amo sadi we na mo ya mo na mo be ka papa Owusu Bempah kuma to papa sere mo enso yenso so ma sofu Badu Kobi mo eni yensa me kontokwa papa ye kura se kura nke ye we se asumdie baba woni papa Kobi ntem na wo se ye papa Kobi abeka asem bi ama atwitwiw de enso papa wodi wonuma wodi menema ye na nka mo ba abontin na mabaka se baba ma disclaimer se sofu Badu Kobi ye ne uni asem ye papa so eye Owusu Bempah oni uni asem me nim se sofu Badu Kobi ne o sofu Owusu Bempah o makasa I know minim o ma di nkomo o mu kun ya chi no o makasa enye ba akunya mienu o makasa enti mo nso no mo ba ye no sofu Badu Kobi ye papa Owusu Bempah oni uni asem nemo muno sa de ya obeye de we de indirect shot na wo de ma ye papa yesra wo Krisosum enye ntokwa kon ene de sum nyame Krisosum enye ntokwa de bia asofo twe ka da asofo ntokwa na wo mu se nkramofo ko ntokwa sa bi eso nke ye pa tutura sampa nka nkramu de nka wo benya bi pa o na so wo se nkramofo esi wo nto ma funi aba hatada de bia na asofo de asofo ko ntokwa adai enti se papa Kobi abeka sase bi no wanka ne ya Kwame am emesoso meko meka se ni tumi kete tabi yen kana sa di wo beka se wo betufu na se utufu ba ko miensa ena o mani nyina wo se wo betufu ena wo mo antia sa atam wo beka bibia obi aba supporto atieni yo wo beka yayi ena ka obetufu ena ase papa Kobi ipacho ase ba beka ye de entwa yi sabe sami demfi ene no ena wa ene sami na wa ha ti sami demfi no woni mi se ye papa sofu Badu Kobi woni se ye papa Owusu Bempah wono ena ne gidie woni mu ena wono de waba beda ase wa ha apia sa de so akwa kwada ase wo pambo de wono so di wo sofu Badu Kobi di no wono so meda ase wo enye bone obi ase nkom se mama beba papa Kobi ase nkom se mama beba sofu Owusu Bempah so ase nkom se mama beba sofu fede se opambo ase nkom ene ke ka de a ene se ka opambo ne gidi kaka se asofu nyina enka se mama enti ma power no no opambo se mama beba power ene se gede ne munyam nyaa be kwa kwa opambo na so nyam mu bia na yeye nyame na yeye
enti mesere kwame ama kwame wonte saa kwame na wonte saa minnimu kwame minnimu kakra wonye nipa wonte saa mesere minni nipa ko a wabɛhyɛ mo ntama wɔyɛ yodu me de sɔfo Badu Kobi wɔ de ande minim sɛ yɛ Canada ene hyɛtiri enti mesere wo sɛ mumma enye adwobrewo na mumma odode ntiase ne ba ko ye emmra krisusum munsiesie mo papa no mumma mumpe kwan ya mbafa so mobesiesie mo papa no ene sɔfo Badu Kobi entem na mode ahyɛ bonsam aniwuo dan sɛ mobɛyɛ maka setete ne biem ekofa ntokwa yo eba social ene ni media no Islam kwame wodi wo ye minua wo ye media ntina me yusu sa yi ze kwame nyi se bia me disrespect o me bu kwa bia wo ya bofra wo kasa bi won ma kasa yi kwame amode won to no wonim sofo Owusu Bempah no say nim Badu Kobi pa minim na kwame amoba Badu Kobi nche pa those days I saw him minim na wo kwa bia wo ya bofra jai ahanta kasa na kwa bia hwe wo papa Owusu Bempah obra ne ho asepa wo sofo Owusu Bempah kuta ahobrasie ba mo wo sa krobia no sa na mebi atwa mo ne adu ba chi kikikikikiki krobia hwe kasa yi krobia hwe kasa yi na krobia hwe kasa yi se papa no kro bufu a mo na mo hwese baba na koma to ne yam na matena se na mapanya nsasam ka bia beka na emu nya se wo beto tuja na wo Badu Kobi no akwanse ni wura oh adai sabe obefa sofo Owusu Bempah se ne spiritual father eno je se wo ya akwa wo ti guys mamu nyu word bia ebe create problem ebe create ntokwa mu hwe Canada ye o Canada ye na Canada e kana asem no wo se wo krobia ene sofo Owusu Bempah mu gina afon so kasai asem na mo kan okay wo se ayape a me ho asem na na mo kan meti me buafu ene kan na se kameti yi enka sofo Owusu Bempah sabi nke dan so na so aso ka me ka sofo Owusu Bempah bia no enka mo evidence fi se Canada na na be kana asem eda enti krobia na krobia wo fina wusu asofodie ya fina wote papa Owusu Bempah nchen osofopanyi ni Owusu Bempah nchen afina wo krobia no wusu asofodie ye careful hwe onsu yi afina wo ba hwe onsu yi krobia minua kwame am kwame kra no wo yehwem kra na nka wo nyanumu no ka wo ye meba omo be video na sofo Owusu Bempah ebo mpa ye ma ye wura jo mama o ka se enam akoma papati onyame sade o man no ahyemansa sofo Owusu Bempah ka sa e di nyame ka kire no wo se mo bo mpa ni se na awurade aka kire me onyame na o ka sa kire no onyame no asa be ka sa kire de sesi tieni awurade jagopo ka kire Isaiah se on ka kire wo Hezekiah say on said in samansie na ni wuta amaso tienye wonyame na ka kire wo Isaiah o ka kire ne difo Isaiah say on ka kire wo Hezekiah say on said in samansie na ni wuta amaso o baba be wu obafuru owu atwede endi so obafuru owu atwede de a ene on said in samansie ho no de na tibe gya no wonyame na ka kire Isaiah sa ene wo no kokobu nkotodwe ene o ko bompaye esugu awurade so se awurade kai apama amene wo kai bra ma bre e wo awurade wumu awurade na ma mfie ne bi nka mfie na mfie na de ma me no ameme esha ena wo ne Hezekiah ko bompaye o bompaye no o bompaye ne kire awurade wa bompaye na nkire odifo Isaiah de wo just a messenger wo ye wo somafo de onyame kan no bebe kan ena wonyame sa akakasa kire wodifo Isaiah say sa akaka kire wahene say me the 15 years aka ni mfie ho na wonyame be ni wonyame be akura ni wonyame a wo ka kire me say me kan kire Hezekiah say oba be wu no kire samanse wo sa nyame kure ya sa be ka kire me say me sa akaka kire say wo the 15 years aka ni mfie ho say ne nkofo kura be ka say me wodifo trofo
onyame se ko wabasu agumi so na su na wosu gumi so ni nsuo no aduru manim enu nti mahuni mobo maybe 15 years aka ho o enjoy ena wodi fo ne sa dan ho sa kaka kire Hezekiah se Awurade se wo bompa Yesu gu ni so kire no e bra me de nkomse ne bra wo no enti usugu ni so no woni nsuo da du nanim ti wose me san kan che se wodi emfie mako edunum wodi aka mfie ho ana wodi msa emfie dunu ne kan mfie ho onyame ne ka kire ne se won kan kire se oba bewu onyame ne kro da asa aka se wasu agumi so wunim bia oyewura dom dramani mahama empire bia wo boye wunim nsem bia waka kire Awurade ansana onyame ni nsuo kodu nyame animu a Awurade prepared say wode beba itina me to nwum bi say yenyankopon no wode yekosie ansana wasa yen a kire na wode yekosie a wode tretene yen. Listen to the song. Wode yekosie a wode tretene yen, wode tretene yen. Ansana wa yin hu di a kire iti mama yenti sa nyame na wo yere sa ade na se onyame na ka che Owusu Bempah sese onyame sa ka che se afede na kuma papanti enam se wotimi hunu se me ya Awurade na me era me sia me yo na me ka ebamu munim pa ya yewura John Dramani Mahama kokobọ ya onyame tie no a onyame sa de wo mana akonya henesa. You don't know, you don't have any idea. Mire de meka kakre am pese me disia na anumre e besa to aso kakre ya betimi aka kire mi an kasa mi nua kwa me amo ene ayi efe ne sei me wo faase ayi efe na krobia wonto mo boase ase bia wo kan ya de tseso fu ima Badu Kobi me mani anye ho dabi o enka nche so fu me ima Badu Kobi sei ni tumi ketekete ei tumi ye wo muketwa tumi won tumi ayeketwa ye de tumi muketwa but ye wo levels uko tumfo se tutu fie se pa yewura wo se tutu tra kuje mu abantu mahene wo ho ho anwane hene wo ho anwane hene wo ho be kwa hene ba adwoso hene ba we hene ba gabe hene omunyina ya ahemfu na so yewura sante hene eburu omunyina so eno nkire se yewura sante de bebu omani ntia waka omunyina bata no mama yemfa wodo emre kristosum e wo Ghana na Ghana ye nyame man Ghana ye nyame dia Ghana onyame do oman Ghana he onyame no Ghana on ka niam nka besi Ghana nkanye enti kurabia hwe okasam yi sofo Badu Kobi onye sofo ketwa enidie na wode ma ye papa Owusu Bempah sa afa de same anidie no e ma sofo Badu Kobi ba bi wo ma sofo Badu Kobi afom a enye wumpo ene wo se wo beka sa asem ne wo se ka kwa miamu ene nka ye chichira asem hye na no na ono nko a betra se na wa address asem no fefefe abotre so asomdue so na asomdue mra ye nyina ye ntam ne ye ntra fefefe muhwe ye ewo Canada Afripuku mede masem besia me se muhwe ye ewo Canada Afripuku mede masem besia